Informasi berikutnya, saudara, gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mengancam perhelatan Piala Dunia. Sejumlah tuan rumah Piala Dunia diprediksi bakal dihantam panas mencapai suhu 43 derajat Celcius. Dinas Cuaca Nasional Amerika Serikat mengeluarkan peringatan potensi panas ekstrim, salah satunya di Philadelphia. Mulai Rabu hingga Sabtu waktu setempat, suhu panas bisa mencapai 43 derajat Celcius. Sementara laga Paraguay kontra Prancis akan berlangsung di Philadelphia Minggu 5 Juli mendatang. Suhu ekstrim mencapai 40 derajat Celcius melanda negara di Balkan Barat. Kafe dan air mancur diserbu warga demi menghalau sengatan gelombang panas. Air mancur kota Belgrade, Serbia ini ramai dengan warga yang mendinginkan diri. Tak sedikit yang memilih berteduh ke kafe akibat gelombang panas. Otoritas berwenang mengimbau warga memperbanyak minum dan mengurangi aktivitas di bawah terik matahari. Sementara itu di Austria, gelombang panas membuat permintaan kipas angin dan alat pendingin ruangan melonjak. Stok kipas angin dan pendingin ruangan di seluruh penjuru kota dilaporkan ludes. Warga Wina kini harus berjuang ekstra menghadapi gelombang panas dengan keterbatasan alat pendingin. Wir haben in ganz Wien nach Klimaanlagen gesucht, in sehr viele Geschäften, alles was Sie sich vorstellen können, alle Geschäfte nachgefragt. Leider haben wir nichts bekommen und es ist 14:30 Uhr und wir haben wirklich nichts mehr. Und die letzte Hoffnung wäre hier gewesen.